A na dejt moram reći ipak sad. Je li to samo zato što te cura služili? Možda. Onda sam prvi dejt sa sadašnjom curom odveo na pivo, definitivno na dejt. Pa evo trenutno sam na dejtu, onda je moj odgovor na dejt. Idemo u šetnju, malo druženje, u neko piće možda. S obzirom da ih nemam pretjerano puno, to je tamo pivo. Ili to ili šah. Pa ovisi o raspoloženju. Ako smo se posvađali, onda pivu s društvom. Ako smo si dobri, onda idemo na dejt. Na pivu s društvom. A zašto? Pa zato što mi je društvo i djevojka, tako da... Na pivu s društvom. Pa na druženje roštilje većinom to privatne zabave. Pa uvijek imamo teme, uvijek ima tračeva. Znamo se nekako zabaviti. Ležernije mi je, opuštena sam. Negdje vani, recimo na nekoj vikendici. Dobro bi došao jedan Heineken. Poslije treninga ili se dogovorimo pa odemo negdje navečer van ili doma na balkonu uz pivu. A jeste čuli za Heineken Silver? Jesam. Nije toliko jaka. Jer ja inače ne pijem pive, pa ona mi top sjedne. Dečko mi donio iz Nizozemske, baš kad je bio, još kad nije bio u Hrvatskoj i baš mi se svidio i to sad baš često kupujem. Fenomenalno okus, iznenađujući. Nešto novo i jako dobro. Lakša mi je piva nego obična i baš je pitka nekako ženska piva, bi ja rekla. Znam da lagano ide, koji svaki Heineken ovo je najlakše ide, tako da je odlična izbor. Ako hoće nešto lagano popiti, fakat preporučujem.